Kako ušparati vrijeme i novac? Pitali smo OPG Ostrihon. Ove godine smo prvi put posijali na svim površinama sjeme tretirano sa fungicidom Sistiva. Sistiva nam omogućuje da manje ovisimo o vremenskim uvjetima koji su u proljeće, a vidi se u zadnjih par godina da ima i kiše i bude dosta problema što se tiče samog ulaska u polje, tako da smo sa Sistivom duže vremena sigurni i imamo zdravu pšenicu. Primijetio sam da je pšenica zdrava od početka, do sada do ove faze nema nikakvih bolesti i što se tiče samog korenovog sustava puno je razvijeniji i s time uzima više hrane i nadamo se boljem prinosu. Sistivu bi preporučio svakom ozbiljnom proizvođaču koji očekuje zdravi usjev i također na kraju, što je najbitnije, veći prinos. BASF. We create chemistry.